Santo Antiogu partinti bonificasa, anta comenzai l'unisi chilompi di straballo su vostra recupero dess'area ex Sea Mag de Santo Antiogu, a inas e personali dei GEA, società de partecipata regionali, che ha concordato i fainas anta comenzai a ritirare i arrestus che a primo passo con cassa requalificata de sa zona. In sex area industriali punta rimausu brusu de 30.000 metri cubus de arrefudus, depius a sa destrosa de fabricaus e maniestus chi viant in su fraigu des imprantus possa produsi da de ossidu de magnesio. I fainas non ci lompa sa descarriga e poi limpiai su logu anta sighi finas a s'accabu de s'anno. In s'ultima parte scetti santa podi comenzai is traballus de bonifica, pois chi si gea ha già presentau su progetto in sora de sa conferenzia de servizios. Pois primu traballus postus in i fainas de Soprano Sulcis 2 milionis e 800.000 euros. Cronaca, Noasa mortus in settimu. Igor Diana, 28 anni, stava rau in doma cante corpus ena vida de su babbo e de sa mamma finas a su martis a Mengiano. Custu canton di besi da pillu de su spriculu vatu in Casteddu. In Noasa de Sattopu da sa publicadas a Sansa. Su giovune ha mudau de bistire unas cantu bortas in sa domu de settimu e in cui antagattau grappittas e a roba brutta de sanguni. Su fatte sta contessiu intre dominica merie e lunisi. Su picciocca dromiu in domu lunis a notti e in capas a martisi. In tamisi che appustisi a dromiu in sa vettura in su sartu de nugisi. A coa de dai agattau is corpus merculis a Mengiano. Non di dua bantu in custu spricculu, non seus a festendi su traballu nostu. Si spera e sempre de non biri mai in sa vida duas personis chi da cabantaici. Chi in attento sa mala sorti de entrare in cussa domo, abiu immagini chi non fai da si scaresci. Dannau su dirigenti de sa squadra mobili de Casteddu Alfredo Fabroccini, in sora de sa conferenzia post imprenta, fatta de carabineris e polizia varisi, post arrestu de Igor Diana, che ha discoviau de ai morta su babba e sa mamma, adottivus, Giuseppi Diana e Luziana Gorgiolu. Chi n'a committi una mortis enasettiu che gussa, no est unu criminali che isatterus, ad acciuntu Fabroccini, no est unu boccitori seriali o unu vuruncu. Igor ha cercau vinas de sparare militaris in sora de arrestai Igor Diana ande calau de sa vettura e s'appuntau sa pistola a sa memoria, minettendi de si boccì, però appustisi dat indirettada contra ses carabineris chi poddu firmai, danti sparau e fertu in i brazus. Su giovunu teniat idea de sparare ai militaris, però s'arma s'est incippada. Cando i carabineris dant acciappau, cuau in una grasura, sa pistola via tambien a icci. Su giovune in moglie est in stato di arresto e piantonau in s'ospidale CTO de Igresias. Per istanti su sindicu de settimu Luisu Buddu ha declarau poi corrutto cittadino e a istresi do dai s'interro de marito e mulleri in sa Gresia de Santuverdu in settimu. Agricoltura, dinai a piticas e medias impresas. Intra de unu mese sa movi parti de su patrimonio de 10 milioni de euros istituiu un sa finanziaria regionale in favore de impresas medias e piticas de sa banda agricola. Funt 7 milioni chi grazie a is confidus ant podi cumbidare seguresa post su creditu, su tanti in chistioni e de 120 milioni de euros. S'assessora regionale a s'agricoltura Elisabetta Valchi ha presentau sa vaina crarendi chi 3 milioni chi avarrant usant a imperai a coittu commenta gattant attera mesuras de sustentu prus arrefinadas che is ship bond, finanziamentos indirettaus a is allevadoris de breveisi e crabas. I 7 milioni de euros funt poi impresa piticas e medianas chi traballant in sa banda agricola primargia e in mesu a pure allevamentos e cooperativas chi indibogant is produttus de su latti e de su gasu. Is chi funt in sortu e in sa frutta paris a isiendas chi produsint binu. I finanziamentos ant permitti de sustentare is impresas in is investimentus materialis e immaterialis, de amellorai sa possibilidade de pago de is impresas e de accarai depitus s'attopu de prus appretu poi moi. Is impresas agricolas difatti si pari chi siant lompias a unu livellu de deudas paris a 800 milioni de euros. Is prus aparaus funt in su pranu e accuaus. In nui prus mannus funt is investimentos, in particolare in sa banda de serras, su 30%, in i Froris su 19% e in su de sa trasformazione su 14%. I depitus de impresa funt paris a 170 milioni causaus sia da de deudas postas po amellorai su governo de s'azienda e però vinas po dannus depius astrossias po negi de su clima. Adioso a Pinucciu Sciola.
Crasido adai un'altra comunidade in corrotto in custorgia campidanesa, paris a settimu, strumbullada post a morti de sa famiglia Diana, doi a Santu Sparau, chi prangi da su maistu Zù, Pinucciu Sciola, chi si indestandau a risera mengianu a s'edadi de 74 annos, appustisi de una maladia longa. Su dolu un cilompi finas e prus attesu dei laccanas nazionali si bista sa fama de s'artista. Bandera biancas in i ventanas dei domus antarricci savurriada de Pinucciu Sciola, in nui anticuncordau sa camera mortuaria in sa gresiedda de Santa Lucia. S'interru lu 20 grasi in Piazza Santu Giovanni, in nui totus antapò di saludare s'ultima borta a su maistu mannu de isperda chi sonanta. Concerto in sa scola civica de musica de Igresias. Su comunu de Igresias ha presentau mercolis e giovia merì su concerto de accabu dei studiantis de sa scola civica de musica. Unu teatro electra prenu a Cucuru ad assistiu a s'esecuzioni de unos 25 sanadoris che ant mostau cantu imparau in differenti disciplinas studiadas a longo de s'anno. De sa chitarra a su cantu, de su violino a su pranuforti, presenti de unos cantu annos in mesu a is atteros strumentus, in launeddas, chi in s'ora de su concertu de Ocanno ant regalau emozioni particulari sia da su maistu Giuliu Bala sia de is spettadoris.